kaliang ngau pasan kaliang ini ikpa jong kadar kan haka bang iyo ke jing long ke jing man jong kadar kan kadang mi kisni kadang ni ka improvement kendiat kumbolong mentar ngakan ni ka Friday kidang tidak le ya kan ni ka second phase jong ka operation te kataro ngi igalong ka ba siswa hi ka biang hi tengi kermen hi ka bahai ke baro tengi melar tham na penpau ka jing sungu tam sikitu baro ke badan benta tam gi doktor ginong sumar kini ka ba bunsin ngladu jing kermen na da ka jiron lang oblate second run kila ban pniaj be kila ban sumar kata ka ba kamdon ka jing kata hakaba ya mentah ing ngila ban kren ka nyala ban keli ka kalong gumno susien jing kandit nomor bakam 4 la ban khimet nomor ji sistem kepada jur na kejat tinak benta jong kedur kemat ya kejar ketar ngi sen ya yoblai te bar kumju rong imla kan dapat pau ji sungu sia barok gitu kilo kijor ki ba wan skolem bar kumju ki bam yo ban wan ru ki ba bu ki jing duai daga jing duai daga jing karpat jong ki mod blai tekan rat na jrong hun pe isnelam bagini ki ai barok kilong ki jing tenju ki batak tengpor ing kermen hi bakadari dengan hadin kan salong hi kumju la kidon ki jiruna hang yang tairo ing scam ba jing muti perkat jong kam kan long hi kum baju long hi nak menta ka dur khamat kini ki ing lagi benta jong kini dur khamat ki bapai ki la sumatip ki od adu saw san jaka ye taba menin janmit ni lai ya keren ni ka belum malah la yon pam ya kata ka jing mi te dang nak liang jong gi ro ngi impat mudur hi ban sumi no hi namar paling i ka sistem ga bajur wa dengan tarai ngadang slam te kajing sumar kumbolong mentar ke biang kani hospital ki aji sumar ke biang taba syukur part kani let's say kadon kanu kajing apang bede wa hospital kam tama parang ki jing siu ki jing tra kini kitai ngakar part ka government makan simkia hakaba kan pni be kumbakal akular kana bagi agi kamero kinomlong gi batut kinomlong gi be kana bangi training resem bod ni osung nai ngi shifting ba yo suah ni harbut la se yo kadon kanu jing thut yo sulong tang jing kular ha tingi das ngu iro yo government sikri namar kumbakal kular ngi scam hiro bakan le nak liang ka ing ka sem hing kerpat ka nak banta ka jing bhan nak banta ka jing atatin nak liang ke hospital gini kitai ing kerpat ya government ro bakan budin hakaba ide begini so kublai sibon nak liang ka ing ka sem jong ni Stephanie sedam ngidap de ka jing sungu bakraw yu bulai trai ngrat maram ta gesni ila yo ban mi na hospital wat hadin kat katoga jingja aksiden gabishar kai hedu kata-kata gisungu belai belori lekedop pada pelaj kerpang i dia dai naga ke bas new ba la banja jingim jongi kumbalong menta ila yo ke doktor gila ai jumlut gila ai bor ni bagila badmi non hospital andre idang don kampat de ban cha ban smar yeng dan kamban thia adu unru benai gi ong ba emla ban le ha ban chusmar tingin sa lepai chi ying ta gasngi ngin sa assess ka condition jong i assess ka physically mentally kumnoi long kumnoi biang nam ban teng biang gi chukule tadin kata ngin saya konsol bat ki doktor biang lada don kamban le katuka kejengmong ka lot bedang don ka khli jongi kadang sahi tong bagi doktor ri ong mentangin percang chwa di kedawai bat ngin sepej hadien ada don kamban le operation e bat kumna ka ying kasam ngidap de kejing sungu bakraw khamtam mi ki doktor joga nasarat hospital ya doktor Franky kinos bat ki para doktor jungboro ki bala simti ban sumar ya Stephanie jong iba tibor patau ke kendon rangers and security services malawan ye kendu ingi gelai misi ingi bat kam tame bagi laya chim khiai ka naga kam bat wengno yo tu security card naga kam go botre kumba sokar kala ada pular ngi kita sni ngelai keren bat udah petition minister masnya bahalang laong ba ye jinglot jing sabro kan sabe hidup sokar tegela ya keren kelai penpej mapi hibat ka hospital dengan terai ke barok ki yai dengan sambi menta ka singi ngalaong ki nas ban doktor te ban pankre no igabil bala dadon jimpo de musa di kenduk biang yo deputy chief minister ban ya ba kansa